hanjang lang so dairy farm along lialam kia puthak hanjang lang so raratum thur paksi CM rong hangalong allotment ki endam HSL siasat lang ki unatu mapan kar chula pen chirok to kamay kideng Uttar Borbila long gonesteron mithang long lia long arona tingpen dongli kachipuntang Karbi Anglong lai fadaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha Hanjang lang so dairy farm along le kidam tang pharu kriser kebra troxy kebra pho mate 1975 aninkan society pen raipondo na pen kidam tang ani dairy farm alo sai ka chut kije phanta mondalo tum pen hanjang lang so rar phan chuklem non pojok hanjang lang so rar tum sai chuklem bomno Bonta nona porhut inut Parvati Modi pobang phi dairy farm alo nilong le pen patta ta du putena jok Parvati Modi lepen hanjang na sora tumang bong chihuri sai son si dolo Bangso dairy farm along le lake ke damtang pharu kriser kebra troxy kebra phoni kan mate 1975 aning kan pen phusar phisar tum ki railong de lakini tum hanjang na sora tum si long bet nang jipura Karbi Anglong Thomas Council CM Dr Tumiram rong hanglong sai ke claim rong japan allotment endam na pen CM rong hang sang ho hin pen stame allotment pidonlo na pen la solong le lake nang tumsi dolong bekpo puponsi ani pathedunlo sangti di pen projem terang Karbi Anglong no Jangmia chikloni phai inkorat shrokani Karbi Lochalia song Lower Habjan unit KSA Dipu District Committee aruari matung patir PC Lower Habjan Sikari Bearong along non hedrong HSLC satlang kachipo unduna tomophan karchu lapen education hin chirok tokamai kidengpong We stand for oppressed people struggle what PNC Arnisia Parman Lower Habjan Sikari Bearong along HSLC satlang kachipo unduna risoi jang tomophan karchu jaimek bidupondo La so mai long lu ke chalia hin kinang sot pupen kashetong risoi jang lapen osumar pia po tumaphan KSA claim bang tumpen than pajemi petuponlo La so long non hedjong HSLC satlang long kachipo undun Lower Habjan Sikari Bearong lapen tibok tirai rong clear rong along pen bangkre photumaphan KSA pen karchu petuponlo Ipatir piponsip pining surini rain koi rapho aparman ke pasalang kyuno tumaphan dak Lower Habjan area rong pli along niltum panong bensi pinila so karchu mada kiro mai hokpono aprang sin niltum hana chitong dun pot akiro pajolo jasemet pet pini nilitum Karbi Lochalia song pen ki pudam je bangke je Karbi Anglong long pining surinan koiro ho farman eche sila salang pangbar dam pulutangte ilitum ke pining bangke avipin bole pudam te tachok monsa mili ki pudam je bangke suri rain ko rai nia ningkan Karbi Anglong percentage hola so kon mak kilong ateng si pining ta batchet hola so suri rain ko rai hinia aningkan pen pining suri rain ko ra po abangke Karbi Anglong metric salang kia salang percentage bangke milai ko isido lasini li ki pudam je bangke litum Karbi Anglong bang asa English medium pinan private school bangke ni lipudam de labe ni ki pudam je bangke ki doan dak government school Karbi Anglong mate west Karbi Anglong government school ki doan abangke iltum sarkar ben tame pinan facility do student duman apie putung pachali tong chok chedelma mate apie putum tong pachali chok chedel mate student tum tong ki chok chelma mate ni ki pudam bangke teachers tum tong ki than chedelma Bangso mai long KSA Dipu District Committee chunbang Rakesh Terang Sports Secretary Rajesh Timung Bharat Timung KSA Upper Dilaji Branch Amai Phu Ras Ronghang KSA Lower Habjan aro Amai Phu Rupsing P chunbang Sarhun Timung Lower Habjan Sikari Bearong asar Babu Singh B lapen rongami kartum che tongdun si Mission pen jaimek pichunponlo News report Karbi Anglong live Karbi Anglong long isi arondo STH kalitum anke STH ke parlo long lelong chirai dun long de bonta phuloni circle ke parlo uttar borbila long ke angtan pen ke wang ki bi ke che tumta aron re pen long le ka chirai la pusona lam klangno
Lason si Phuloni Circle ke parlo Uttar Borbilalong inut Ganesh Teron apo tumalong le 5 bigha so si chadu. Bonta bang solong aprang kuson pen kuson lone keng sanga so tum pinang anajir kiding pen kido kabuha hem kachikim pithek ajo longli kachilong le ajir ding piklo. Kipachiterek toita ajir ding kruilo bonta dakpen kachiterek ji kalisi kithir klo ka hem nangkim bomajo radal hong jailong Ganesh Teron bang kachuning liajo songa tumate nokbe KSYC KSE tingchirap chitu dunsi longli kachilong Japan chisong pipondo. Lasojo Karbi Anglong Thomas Council penta jakong PC longle adak an kechipun ponje phan jangni chikloni phai inkora trok ani apo piponsi song do anatum lapen Phuloni Circle Mondol SK tum pendanglo longle ki punalong chitongdu lapen rana phanta an so se nang chirap dum thaputa teron sangho pen chunili padupo aho ka longle kachilong pamithei je phan Tapi ni hem sabrata sot kisomat hai, mas sot man ni kisomat hem sabrata kisomat. So dera pi mat hem sabrat sebab je lo, pi mat ni long le tilang nam lo. Jadi ma bang ke sot ma pemala tu maksud kilo kecil so tu meh. Aku pernah nanti long le kecil kon dulu. Pas bika dui ko thar lo sadu. Dak hai. Tak kiseman dak dak do tum do, masih nasi mondor man hang lo. Tapi badakila Karbi Anglong arat atau ni pan sosial media lang piateng kan ni pan na cerap tu pala teman coro lo apen korban tu pajir lo jadi anso se la so pir thilang ma automobile area long mangke la sona Karbi to malong le dupik lah iltum Karbi to ke thek lu o mar hai kisman la sabra ko din ma non la si owe ke mi to mang khurang po la si bad baki kwan malong le do tum mithang long le do tum wang nang po la pen sa la si aprangsi nilitum la hampang song doan pen ke cingrum la ke Karbi po phan si cingrum lo la si la bang so putha ka bang ke pini nilitum kan ye kang tung ke Karbi Anglong arada phan si chuning ri kang tung la pen churu kang tung la pen nilitum songa tum thur pak pen le la bang solong le phelang ke kapachilong lo po bang ke nilitum la bang le ki pudam ji ning hang kali pia potma le putang te la bang ke Karbi Anglong ning ising thin isi labang so long le phelang chi long nang ji pu labang so ka chuni ri la ke Karbi tum ning isi ke do pen jok si pini teron hema long le bang ke ili tum la circle officer atum pen pini ke la len maflo ba pun lo la demarcation nang kuri lo lasi labang so rona teng pen kilong je phan alang le tum inside po labang so apilute alang le phan ahem pu aphan putho labang so long le ka hodai ye phan Phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong no Kidamtang jangmi pone phai ingkora phorni Hamran Forest Protection abitungatum amithang sai chiklem bomahut ihum thengpi kar thang agari ML10D 3675 ahem konglong napen thengpi kerot amisin thekdunlong si nebdun checkpen jirikindeng Forest IBN vanderlo Mebangso ML10D 3675 ahem konglong jirikindeng Forest IBN vanderapi athengpi pasun edamat hem konglong lapen thing pikero da mesina hem thuaphan pachipon thu detlo laso teng pulote forest sai khiatum tangka chu endet ma puta honthi mimia sonsi do koklo pusi chirok togarat ninjeri ti news report Karbi Anglong live dolamara arar phan birta keme Kohora Road Division PWD Office adung het ning kora phomate 25 days of harman rarphan anam ki jumpen ki joi kelanga varsai piponji Dolamara town mande pen ki chengsi la puson mila mate fair ki bipon chengji ki joi ason amung ason pen eson sikdang pon bomason si thekpon lo pinpurnam sinang Dolamara arar tum pining pen ningkan ko anunita boka ghara long si la puson ki joi kelang lapen hemaphan kinanga sonamung anta chunamdun litilo kidam kiwa phan gari motor nam kisu chibikok seta usumar phan aning ke parong ji pura ape potung bor ipon seta pining ke kopai ke meson inut borsing phangcho SGB alangli bor idunsi amit hangarong along longle mate dim pekponsi non ki joi kelang
rar tuma phan varsai pida prangpo la so mela nang kimi pen ong dong tuma ke joy pen chojor cholang dun avarsai sita duji mate anam en ipin pen dukan hotel chubidun longji pusi phirangke thengno phangchua sangho ninje pon bonta eson alam labang so mela ki padoi sek hor pen rakye son he ki jor pon pe deje phansi pachini pon na pen ki joy kilang tum la pen mela nang ki bie tum ke aphan joy ke jog wanje phan volunteer seta pado ponchi pusi pachini pon bang ke matro la program long la hai item do la so item long kalang phansi paisa ke anjorji ke kwana naming ke anam bang ke la ke bang hal tung en teng pe ke la bahirot ki claim teng si bang enji pulas taminil tum 180-90 la son si enji pulas taminil tum coaching ki chingwai to masih ka dake kado ke du gara dang se pusi tiket de pak ban phokep si nil tum pathik jot ani bang ni kan ni korap ni para 25 days antara dak son kwana bostu dori na ki ju ke lang ni son kon mane non mat ke ni puet thek thelang nangali ta do la dak penangan ke doi antara dak sono Karbi atum ke teme la son dokandaro ke jo chola dokandaro ke la ke apak ta bilong no la pen non manil tu chingwa teng ke la dokandaro ke bia tum han ke tax and epusin tum dolamana pen arjison nong phar Karbi Anglong life Lason si Rururara Entertainment Team pen kason sepon Karbi feature film Kangboluti Alamarjan nun ke wangji aru chiklo ni phai Crane Cap arni Cannes Film Festival Friends arong so bialong premiere trailer paklangpon pu pusi producer Ronjit Teron pen pherangke thengno lamthi paklangpon Kangboluti Alamarjan atumo ki toklapen director Khanjan Kisorenath alanglike inut lam kanajan mate filmmaker lo Bangso Kangboluti atumo ke Asia Pacific Script Lab Australia lapen Singapore along setami Cineventure International Film Festival huta kangsir kangchapon tanglo lasinon puthot Cannes Film Festival hut Friends rong supialong aru chikloni phai Crane Cap arni bangke premiere trailer paklangpon thupu Bangso Lamarjan ke isi project lapente Lamarjan bongpen history Karbi feature film lo anparta Karbi akhe phan ki thedum ale doji bino Lason si Kangboluti Alamarjan along Cheparjan tum actor Harmony Bale pen actress Malining Tipi anparda Rururara Entertainment Team doan Kangboluti Lamarjan non ki wangji surihni rain kora phoningkan matijong mate December chiklo malomsi Karbi Anglong rar phan paklang pon popusi producer Ronjit Teron pen Cheparjan bangphu mukrang betum pen lamthi chepaklang pon tum short movie de kali Karbi Alamarjan Anso se thilong pali dunangi plot isi so full length movie claims na apan ja son se claim nanji je full length movie claim cheng beta muni ratum kelang ani padok kha apan itumta international ang dengan son son ya nong mate award kelong nu je panadi hala an undunai kuisi inen jerot kut na se claim alo thiek pen bang antela bangso Lamarjan amena la so Lamarjan ke ahopet ke Kangboluti the lost part pulo arang kilo alam ke si Kangboluti na pen laso ascriba bangke inut ke to ba na pen ke angton na sa concept bangke kondan kisom na tu alang li ke pinangan ang dengalong ta award long no si laso ascribe thos tame Asian Pacific ini film okone Asian Pacific script laso lepalong adi ada ta ni tu maso script det ta award kelong tang ada selection long ngelo asila maso script claim lote Karbi penyo itu claim lo ke la so script bangke ke award kelong ta pot anso se phangan ta tidun po so nengi them se claim labang so Alamarjan long atumu bulu tangte la bangke itu mathadam lo nang itu la 2005 alom la 2003 la solom alam isi apora la penke ili tumalong kudam nang la kelong ria parman kachisong akrong do pik tema komane look to pen lo kachisong man do lo mane look Charlie pen kachisong komane ke hili ke ot pen kachisong da du asila hili ke ot pen kachisong da kenangi look Charlie pen kachisong da kenangi mane lungi lun pen kachisong da nai stame la song bong chimata tek the je la ni tuma bang sa hok la tumang nang ni pula song bong pachit ton tek the ma si la tumang bong tame kachili side ko ma konama ka pali damya to war li dam de
la mut ke la ma ke la si jasmet ke la lo helong de parman aku thak dulu la pen jasmet pet ke la itum la luga charli bak pe prang nang hi la hai tam eduji la pen ke ilitum longri phelang chirai kom la hai pudak se jasmet itum dak romantic do la pen ili ka mama lam tinalu ko next on dulu hai. News report Karbi Anglong live. Dogmoka police station ang kang kido Parkhua outpost ki Parlopon Parkhua mate Vuthungajia hithia dum kido Lorchuti auditorium holalong chiklo joni soselo inut pangthek thek the bangphu kido alangni hem lapen adonara batum kachi humri ponje phan birta pachetak pon labangso pangthek thek the bangphu kilang pen arta jum heklang lapen alangli Lorchuti auditorium holalong loksi anuvet vet kido lapen chiklo joni sose pleng tanglo bonta bangso munit kunat pensi ke wangune thangta chini ponpe elangni phan chingkis tame thangnat ke thak ponave lapen kachingki kachithan ponave halabu parkhowa garowarong adon hemtun atun ke pachini pon ke karbi pusi than pon bangso garo tum siani wangsta ajona lota an ke thon dam dam na sopor hut karju pen ke thana tengke west Karbi Anglong pusi pachini pon Kay malo nang daga do tangke. Kay malo do ta. Ajur ding la mane. Dolo gundugul ayo. News report Karbi Anglong live. Pinya birta ke lapuan si kang ton poniklo karton.